Samla thap kampulit hadin bakilai kendu yau chairman jok Central Recruitment Board u Dalton Marak kila penpau bakila sngauhun ya ka jubab ka ba kila yo. Wei na gini samla ubatap ya ka kampulit abakren sikilat pthai khubor ulaong ban nagalyang ka jong u bat kiwei pat ki samla ki bai khun ya ka exam kila sngauhun ya ka jingakren bat ki jingpen shai nagalyang jong u chairman ka CRB. Ulai thuru bau chairman ka CRB ulaong ba jingpen slam ka dei namar ka jing slam nagalyang jong ka company ka ba shimti ban pet ya ki max jong ki kertong ya khun bat uang ba hapo ni benai risau kidon ka jingkermen bakin sepelat no ya ka result. Kani singon ya kendu ni mata kadai songe ba aspirants mah applicants di kwa menong menyo jingtip kan kamdai ka protes tambang tang ini yo jingtip lanu mo kata result ini yo marila siap terang lanu ini yo nama tong ka dili kala dili ni long nisba tip ka jingtip posisa ba kan benar la dili ai result menta te ka yo lai benai la tam ya jing sya ketika ni benar pan pemi kata result mentah ayat kan benar ka wanong kan benai te kam tip mah kan benai yo ka results te komi home minister buron te ila ong ni ba hapo lai benai ni pendap ka results te tangba lai benai te kala tam te tam kumbang yo kran ni bisa Dalton Marak ila kran bakani ka recruitment kamdai na ka MNP kadai na ka company ni baka sim kaslam na ki Phi la sngauhun ni kata jing jubab ka naman ta ka jing kali jong phi kum candidate hoi ya kata tangi long bun mah bani bong bot shoes ngap on suja te ngilong hun ni ka jubab yang ini mo ta kunum noi ong ba by October ni November ko ka interview ka result set try ila ban pendap kat kum ka jing sem ka jong phi rengkat bat ki para baya wan le ini ka PET bat ki written test phi small kum no ba phi dom jengmut phi dom jengkermen pin la ban pass oh ya kata kadon bi ka jengkermen ni baya kun hot ba baya kun hok mo amar ba nganget ba kani ka recruitment minta kalong transparent ni amar kamdan minta ki te kumi para bayo kun tengitip ba bayo kun hok ni tristom min yo ba la kanong de